Kip diang sngoba ya pibaro kip paralok kip parajor sasisen syakisau ayom. Manin kesni nila sakia ka jingjala kaya padang ka Argentina Persia ka Venezuela. Hakaba ka Argentina ka job ya ka jingjala kay dalay la kaway. Lautaro Martinez bat arngut ki Korea uje Korea bat Korea kila tap gol na kamenta ka Argentina bat Soteldo ula tap gol na kamenta ka Venezuela. Henry ubayo ya ka attention na ki media uday Luis Adrian Martinez ubala kenjat ya Messi haka minit balai fuar kabala penong sendon ya paun yo ya ka red card hakani ka jing ya lai haba pila ya ki glory ya lai pihak banda perkat ngangai pidang kan mau ka kebala jia ya Camilo Sunika ka Colombia ubala pen mensau ya Neymar haka quarter final World Cup arah jar kat sau hakaba ulamat sibon kijing haden gani ka jing la jong hakaba ula don haka jing mah wat ya la ka jing im namar kinong Christian ka Brazil kila berngem penyapi ya kumjuru haba pai ka jing la Adrian ki media ka Argentina kila khot ya Adrian ubalakan jat ya Messi da reus neulani kriminal ubadai ban si aset patok hakawai pat ke kubor orang ya kai barim ka Argentina urikelmi ubalong ru menta vice president ka Boca Junior ulakam baka PSG menta ka Samoy kadai ka badon jingker mentam nabaro ban yo rai ya ka Champions League bad ulaong susu balada ka PSG kam job ya ka Champions League menta bad Messi kin om job su lanu habaya keren bat ka SPN urikelmi ulakam susu ba Messi ulit paisa Barcelona hadin Arsenal ba uyala kain na ka PSG namar hadin Arsenal Messi unkot siya ka laipon reusnem karta bat kumbalong Ronaldo ubalik paisa ka Manchester United hakarta ka balay penreu Messi ru ulit paisa Barcelona bat song tai sendon na ka football kublaya pagi para loki para jor kumno pi perkhat halor kita ki jingkren urikelme singpa komen sakani ka video tada do media sembiang hakawai pat ka video kublai sipon